Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyag. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyag. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas nga agpaay kadagiti saan analinteg apanggep. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol! May samanen a nobela, asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, maragsakan dagiti buyot ni Astor, gaputa inikan na ida iti bonus. Mas daw mat ni Dagimay, gaputa damat inted ken kuana ni Astor a bonus da ken ni Nana Agno. Sana kayat nga awatan ni Nana Agno, ngem impilit ni Dagimay, tamangan no pakadaksan na no saan na nga awatan. Iti sabali a bangir, nagpasngayan ni Ligaya, ket lalaki ti impasngay na. Bueno gagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol! Nagpasngay kan, anak ko. Kaduam ti anak mo dito'y kama. Tatang. Inyag itay ti nurse. Tatang. Nay, apay ngay anak ko. Aglulwa ka mo tay. Ngamin. Diyak amo noon yan to tigasat nga agur-uray iti anak ko. Ngamin ka. Saan aday tati panunutem, anak ko? Ngamin, nasaya at to ti pagbanagan na. Taadda iti sidong ni Frances. Padakkelin nyo iti nasaya at asursuraw. Agbalin kayo anasaya at anaganak kuana. Tatang. Mala, di ka nagsangit, anak ko. Taamangan numabidnat ka. Tatang. Agragsak ka kidi, anak ko. Ngamin, naglungpo ti anak mo. Kit nagwapo nga ubeng. Oh, kumusta Rick Nam? Ligaya? Francis,
Pangasim tadi ka aglidaya kasta. Ngamin kat. Kat, anya? Francis. Kabaalam ka di nga ipatag ti ubing. Anya? Wala. Ay ayat ang galigaya. Iso nga ipatag ko ta anak mo. Ibilang ko kaspudno nga anak ko. Francis. Iso adi ka agliday. Kaano-kano ti irurwaryo dito ospital, Ligaya? Inton bigatan, nana. Kasta ka day. Apay, kabailam ka dahin balasang ka. Uwan, nana. Sige Sa bagay, asidagla ang ti pagawidan tayo. Taag naid kayo pa'y lang agi na iti inabangan ni Francis apag naidan nyo dito'y sentro. Kasta ti ko, nana. Nana Pipay. Apay nga'y analiday ka. Nana. Ay balasang ko. Saan arumbang agliday ka? Matmatam man day ta anak mo. Apay, saan ka maragsakan ang makakita kan ko na? Kasla ang healthy rupa na Nana. Maawatak tirik na ang balasang ko. Amok ang malagip mo ti amata anak mo. Ngamnoan niya man di may papankada kayo iti amana. Saan mo nga iraman ta anak mo? Taawan basol na. Nana. Awan basol ta anak mo iti napasamakan ka. Saan abasol day ta anak mo no apay nga insikog mo balasang ko. Nana. No kaguram man ti amana, gaputa ko nam idi asaan mo anagayatan ti panagsikog mo. Ay kat saan abasol ta anak mo? Tiguram iti amana, saan mo ko mga iraman taubing Ligaya? Awan matatao dito farmhouse, Sa dino tinapananda. Apay nga itaypay nga agtaktak derak dito paraangan ti farmhouse. Ngam awan madlaw ko at taod di taunag. Sa dino tinapananda, Francis. Naimbag nga oras mo, balasang ka. Ha? Anya itayen tinagan mo, basang? Margarita tinagan ko, tata. Ayan ni Francis? Ay, adada ijay sintro. Tanaganak ngamin ni Ligaya. Anya? Inruardan ni Ligaya ijay ospital. Ngam saan pa'y nga ita, ti pa nagsublida dito'y farmhouse. Kaano nga rod ti pa nagsubli dito ni Francis? Jak amo, basang. Kumusta nga rod itan ni Francis, tata? Ay, kit nasaya at lata, basang. Ngam, ni kadilaeng Frances, ti pa kumustaan? Saan mo kadi apa kumustaan ni Ligaya? Kasapulan ka di pa'y? Ha? Sige, inakon. Taado pa'y ti aramida ki farm. Ay, talaga adakkel tigura na piniligaya. Ngam, anyangay nga raw. No saan mo't nga isaw ti kayat ni Francis. Taniligaya mo't ti kayat na. Sige laeng Francis. Surutom ni kabsat aman siya ijay farmhouse. Siya akong ti makaamukin ni Ligaya. Kabailan nyo kadi, Nana Pipay? Wen, agluto kan ilaba aklaeng matid ang agina. Saan anarigat day ta trabaho? Agyaman ak nga rod no kasta, Nana. Agsublak bit iji farm. Sumarong karak ijay. Kalpasan na, agsublak matlahan. Wen, baro. Sige nga rod, Nana. Agpatuloy akon. Nakapagpakadak maten ka niligaya. Alang arud baro. Agan-anad ka iti panagmanehom. Dinggas, ginuranak mat ni Angkuhan. Itiyan niya agapon.
Gaputa inabak mo iti laban. Moray si ka. Hinramraman na ka. Katuan, laylayatan nak itay iti danog. Katanya nga iti naramid mo. Urayak ang ay diso na tilayat na. Takog tara ko mamat. Loko at talaga day dyan nga ang kwan. Anya nga minti kayat na aya. Kanayon ti diyo pagkinkinawatan. Lik-lik-lik nga rod. Ngam sumursurot mat. Ngam sige lang. No saan latang agbaliw. Gubat. No iso ti kayat na. Kita am ading gastan eh. Maditi kasta. Aggayam kayo pa mat. Ngam, apay nga kasta. Kanayon kayo mat nga aglablaban. Di ay toy, nanagno. Uminom ka pa iti tubog tiniog. Agyam anak, balasang ko. Insampat data ni Dingas, nana. Ingga po naman ijay purpurekat. Kasta kat eh. Nasamit ah. Ay, nanagno. Nasamit nga talaga dayta. May gayam ni Dingas. Nana. Ay na, dayta ti kaguran ni angkuan. Kaguran na nga umay ito ni Dingas. Apay akagura na. Kat agpadadamot nga agpapa ay iti amo yo. Ay, nga rod nanaagno. Unay lakit din ni angkuan aya. Manipod ni Dingas ti makanawan ni among Astor. Kagurgura na matan. Tati kayat na kat isukano ti agbalin nga makanawan ni among. Una yun, day tala abanag ti dida pagkinkin na awatan adwa. Ay, apalan nga rod ni angkuan ni Dingas na naagno. Gaputa diak-diakal kano ti sweldo ni Dingas. Aklunan na ah. Tano talaga nga iso ti kayat ni Astor ang makanawan na. O, di iso ko mati pinusgan na. Nga rod na naagno. Kat inikan na pa'y gayam dagiti babae di ta happy house iti kwarta. Tapno guraan dalang ni Dingas. Kan uray siyak na na. Ik-ikan na kitin iti kwarta. Tapno gura kano ni Dingas. Ang Jack, inawat ada diya nga kwarta. Uwan, balasang ko. Lumiklik ka iti mabalin apakairamanam. Sige, Barong. Agawid kalatan. Ta siya kung ti makaamukin ni Ligaya. Taing kasarungkaran ti farm mo. Wan nana. Ligaya? Ni Nana Pipay lang ti makaammo kada kayo ita anak mo, Agsublak mo't lang itin bigat. Sumarong karak labi iti farm. Juan Francis, aganad ka kumay ti panagmaneho. Wen, agan nadak para ken ka. Para kada kayong agina. Francis, O sige, agpatuloy ako. Sige, Barong. Aglayo na kiti kapagayan. Kasaritak ti talka ti Jay. Francis! Ni Margarita. Francis! Kumusta kan? Kaano ka pa ang nagsubli dito farm? Kitay laeng. Ay na, maragsakan na ka makakita kan ka, Francis. Sige, tama pa anak ijay kapagayan. Kasaritak ti katalit ko ijay. Awanan ti pagdanagam ijay kapagayan. Kandi ka agdanag. Gaputa sa anak ang nagsardeng anang bantay dito farm. Kabayatan ti kaawan mo. Iso ang nakitak nga awan parikot dito Nasaya at no kasta. Kaya't pagyaman naklaunay dayta, Margarita. Araramidag ti trabaho. Kasmay sa akatalak mo dito farm. Nasaya at no kasta. Ngam no kayat mulat na ti mapan ijay kapagayan. Kuyugan ka. Sige, Margarita. Kuyugan nak na rod. Kasano? Kalalili. Na-deliver niyo aminan, ti may kadwa nga intad ko. Kada kayo. Una mo. Kurang pa nga, Rod. Di kagdanag. Adupay. Iso nga inton bigat. Rumwar kayo manan, Areglado, amo. Day takat ti kayat ko kan ka kalalili.
Tamapagtalkan ka matgayam. Siyempre, mapagtalkanak no may papan iti pagkwartaan amo. Ala, agin na kayo itangal daw. Tayo nun bigat. Rumor kayo manan, wen? Ingkay manan agakop iti kwarta. Ne, uy, imbag man tayo makay tuketsin. Kani. Wan, uminumak ko maiti hot water. Ada iya termos ti hot water. Agure ka man si kakini. Nangag kumatadda nga katawa kayo kani among Astor iji happy house. Umunag ako mga noan niya diyar aramidan yo. Apay, anya ko matiaramidam ijay happy house. Tanapan ka ijay, ha? Damag ako makan ni among. Noan niya ti kayat na nga merienda ta isa ganak kuma. Kasta? Kat nangag kumat nga akat katawa kayo. Apay, anya diya katawaan yo. Noon niya man tikat katawaan mi. Da kami laang ti makam mo iti dayjay. Apay nga di mo ibaga kanya. Saanan anas kan? Kan, awanan bibiyang mo. Noon niya man tikat katawaan mi. Kat no kayat mo matag katawa. O, diag katawa ka. Ha? Awan mang lapad kan ka. Ha? Dita ka man lang. Ay, hey, kanya. Kunak man uminom kahit hot water. Saanan? Nagloko data nga babain. Nagdamagak lang kan kuha na. Ngay katante ganas na nga uminom iti hot water. Huh! Nakaturog man na ni baby. Naipas ngay kong tibunga ti pan nakaramas ko. Baby, naipas ngay kan. Katkas ko na ni tatang. Ipatag ka. Kat aywanan ka. Gaputa awan basol mo. Wan. Awan basol mo, baby. No pa'y malaglagip ko na tatipan na karamas ko no makitkita ka. Ngam sa nabali. Taitili ko dan ti amin. Ada ni Francis anangayat kanyak. Kat inaklon na kakaspod no nga anak na. Wan, baby. Ikarikmat kan ka. Saan ka baybayan? Kat ipatag ka. Padakkelanda ka iti nasaya at asursuro. Tapno nasaya at to ti pagbanagam. Pagadalanda ka. Tapno saan ka tumulad kanyak asaan anakalpas iti panagadal na. Kat no may papan iti amam. Diyak amo ti kinasya sino na. No pa'y kasta. Ipatag na ka ni Francis. Aklunan na ka. Kaspudpud no nga anak na. Ligaya, balasang ka. Nagsangit ka kade. Ha? Madlaw ngamin kadagita matam. Kwa, nana. Apay, adda parikot mo. Awan, nana. Maragsa ka naklaan. Iso ang nakasangit ak ita. Ming-ming-mingak ngamin ni baby. Kat maasyanak kan kwa na. Ngam maragsa ka naklata. Gaputada ni Francis at imakder nga amana. Balasang ko. Iso ang nagasat pa'y laang ni baby. Nana Pipay. Balasang ko. Kan adda kami kinitatang mo at tumulong kada kayo ang mga iwan iti anak mo. Ipatag mi akas iti panang ipatagyo kan kuana. Agyaman nak, nana. Padakkelan tayo anap nuan pamatag kan nasaya at asursuro. Agyaman nak unay, Nana Pipay. Oh, Anya Francis. Mapantay ija balay? Ijay tan ang mga aldaw. Tano amok nga umay ka itang aldaw. Nagbalo na kuman iti kananta. Saan Margarita? Agawid ako di farm. Ada iyan ni Tata Amancio.
Ket sigurado nga orayan na. Ha? No kasta, umayak nga ro DJ farm. Sige, no day tati ko na. Siya kung agluto iti sidaan. Nanaagno. Apay nga tanga naradsak nga kanayon ni kenne-kenne. Apay ka di. Ay, makit-kita nga ron nga naragragsak. Nakaragragsak nga kanayon. Adun sa mat nga mintit itad ni amo nga kwarta na. Anya. Ay, apay nga tanga kasjay. Naragsak ni kenne-kenne. Tado ti kwarta na. Nanaagno. Apay, sala ka di naragsaak ti may sa tao? No adot kwarta na? Wan mat, nana. Adu mat dagiti amamo nga kasta. Kasta ti madlaw ko kenne. Adu ti kwarta na, nana. Adda man na nakita nga kabarbaro nga bestida na. Kagat-gatang na kano idi kalman. Wen atag susweldo nga rod, o di adda igatang na. Saan kit di ana na agno? Kasla adda sa buwal nga trabaho na. Nga anya. Ay! Jack maibaga. Ay na. Kasla adda sa buwal nga trabaho na. Ngamin, nakadakdak-dakan ni among Astor. Ha? Dagi maya, no anya man day ta nga atap mo kenkwana. Saan kalatan nga agtagtagaray kunakmanan? Basta aramidem lang ti trabaho di ti kusina. Kan ti panagdalos mo iti happy house. Kat no anya man ti makitam amade, di kan agtagtagari. Akas laawan nakitam. Tapno mailiklik ka iti pakaisagmakam. Wen, nanaagno. Ala, agtugaw kan, Margarita. Taaggidan kayon amangan ken ni Frances. Itay pa yan nakaluto ak. Amangan mat, no nalamiisan ti linuto yo, tata. Ay saan? Napudot pa'y. Naimas ka di matlaang? Ay, uwin tanalaingak mo nga aglutaw, balasang kaw. Sige, agtugaw kayo maten, Tata Amancio. Tagigidan tayo amangan. Wen, baraw. Ay, saan tata? Nasaysaya at nung maudi kayo. Tao mo na kami ka ni Francis. Margarita. Ay, wah. Ala, mangan kayo, baraw. Maudi ak tulatan amangan. Tanarigat mo, no gumidanak kada kayo. Kit, adda di na kayat ang makigidan kanya. Talaga adi ka kayat akagidan na mangan, tata. Wen, amok balasang ko. Sige, mangan kayo latta. Margarita, saan kumamata kasta? Awan dakas na, no kagidan ta amangan ni Tata Amancio. Tata Amancio, sige, agtugaw kayo. No kasta nga, Rod. Saan akon amangan? Nay. Ah. Di magdar kamit tayo, Margarita. Gaputa di ka kayat ang makasango amangan. O sige, inakon. Agawid aklaungan. Nay, saan Margarita, agsubli ka, balasan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.